sad ovi, kad se zovu. A ne možeš birati, imaš mačku od mene probudu kad je glava. Koliko si se digao? Pola 7. Ja već kadu sjedim. Ajde, dobro, ima još neko probuđeo. Evo, meni se nije postavno to. Zato na večer oko 10 sati, 10 i 15 pasim, opet to pasim i pristavim se strane i doviđenja. Dobro, ja sam zaspao negdje oko 1, nešto sitno. Još sam gledao nešto, čini sam nešto za rudarenje u Njemačku. Otvoreni rudnici ovdje u Njemačku. A onaj pas, onaj ogret, One Tagebau velike, da. Čitao sam nešto o tome i onda na jedan noći ovdje. To mi je najgore. Znači osjetiš ovdje krenu oči, već ako gotovo. Oni ogromni papir. Da, to je ogromno. Svi ti otvoreni sve učinje. A veličine znači. Znači svi ti rudnici tamo cijeli taj rudnika je polufelni pod zajedno. Ne, ovo ima Njemačka. Ja sam na već ostalo da smo igrao u Saška i u Parku. Ali ne slika tramvaj, slika... Mislim da
je 400. Ne mogu ima ništa slika. Nisam sam ali planiram sad ako ću imati pauzu. Između ožujka ali vidjet ću. Za mene je najbolja asocijacija na bio. Jučer i ovdje Sarajevo. Iz Kjolna ti je probali u Tursku i onda je tamo u Sarajevo.
Der Fahrer ist ja noch draußen. A možeš i unutra ući s ove strane vrata? Ne, već ne.